و خواست ایدی جهلاندن و آسیملکردنا زاروکین کورد را بیجه بسه و دبستان دولت ترک ای سال بویکوت بکه. کمیته زمان و پرورده KCK درباره روشا داوی و وکرنا دبستانان ده داخویانیه که نویسکی وشاند. کمیته KCK پیشکتنین کل هرم روددن وکه رودانین قوناغا شورش نرخاندن او گود اف روش نبهارا عربان بهارا گلانه و پیشکتنین به پیشنگیا تفگرامتین مشاندن پیواجویا شورشی و حتی شورش بخویه. کمیته پیواجویا داوی کل شمزینان دست پیکریه دست نشان کر و بوان گوتنان بانگا خورد کرنا برخودانی کر. شر گل شورشگری کل شمزینان دست پیکر و لهمو قادم باکور کردستان بلاو بویه آزادیا ریبرتیامه و یا گلیمه کریا آرمانج. MGV برخودان و تکوشینا آزادیه به جوشه که مزن سلاو دکن. برخودان آد آستا دستان دل شمزینان پیش دکه پاراستن و خودی درکتنا ناسنامه کرد آزاده. MG بانک لگل خواه و دوستین خود دکن که خودی لبه ناسنامه در بکون و به حیث تولی پیواجویه ببن. کمیته زمان و پرورده KCK تین زمان کو ده قوناغه که وساده نابه کو هجی گلیمه لدیجی اسیملاسیونا دولتی به هلوز بمینه و به بانگه دکه. evroş u pevajiya şoreşiya ku em tê de dijîn gelê me bi berxwedana xwe ber bi serfiraziyê ve dibe. Em jî weke komîteya ziman û perwerdehiya KCK bank li gelê Kurd dikin ku polîtikayên înkar û asîmlasyonê ku bi sedê salan e li ser gelê me ferz kirine red bike. Divê Kurd hemû dibistanên pergalê yên ku weke biryargehên bijaftinê dixebitin boykot bikin û ji bo xwedî derketina li nasname û kesayetiya xwe ya neteweyî divê êdî zarokên xwe neşînin dibistanên dewleta Tirk. Em wekî din ji kesên ku li dibistanên asîmlasyonê mamostetiyê an jî karmendiyê dikin dixwazin ku nebin hevparên vî sûcê li dijî mirovahiyê û em bank li wan dikin ku dev ji vî karê bêrûmet ê asîmlekirinê berdin. و من haberê xwe bidin şerê li Kurd